Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na ovom kanalu i danas ćemo igrati Splinter Cell Blacklist. Ovo je druga epizoda, nastavljamo tamo gdje smo stali i u ovoj epizodi sam uključio subtitlove, stavio 16:9 monitor i stavio rezoluciju na negdje, napisat ću vam ovdje, uglavnom. I sad smanjio sam također malo, to jest na low igram, da bi mi lakše išlo, mada i ovo teže ide, ali okej. Idemo dalje na prvu misiju. Almost forgotten, you're offset. Verovatno. New and improved. Sort of like your SMI light when you're on the ground. Data transmissions, drone controls, scanning. Gotcha. All you gotta do is slave it to the SMI, do a couple of calibrations, and you're good to go. Thanks, Charlie. Move your slider until the middle box just visible, barely visible i not visible. Ajde ovako ćemo. Until the text in the left box disappears. Pa ovo je to bukvalno, nestaje. Ajde stavit ćemo ovako. Ne znam zašto. Stavio sam na nekako na sredinu. Ok, ovo je prva misija, Safe House se zove. Continue. Idemo na prvu misiju. Start briefing. What do we have in Benghazi? My contact is at a CIA safe house. They've detained a subject with intel on Guam, but no one gets to ask questions until they're done with him. How'd they nab him? They didn't. He just walked in their office. Look, how do we know he isn't some psycho with a sick sense of humor? There's something you're not telling me? Dude's name is Andrei Kobin. Does that mean anything? Sam, Whoa, wait. We know this guy? what we need to know is what would make a wanted arms dealer turn himself into the CIA right after Guam. All due respect, why don't we just leave the interrogation to the CIA? You can forget the company man bullshit, Briggs. You're on our team now. Understood. Am I missing something? He's our only connection to the engineers. We're not trusting this to someone else. Who is Andrei Kobin? Andrei Kobin pretended to kill my daughter to give someone leverage over me. Whoa. How is he even still alive? Inače, ako niste znali šta se dešavalo, pogledajte, mislim Conviction da se zove. To je prošli deo, ovo je valjda nastavak, slično je pojma. Znači, hold, difficulty, rocky, hold, mission, lunch mission, to mi je ono, jedina za sad. Really? Now that's a bad neighborhood. I know, weird, right? Because usually the CIA tries to keep their Middle East ops super obvious. Focus. Your best approach is through the bazaar here. You get the signal, my contact departs the safe house, it'll be a clear run at Kobin. It always looks easy on a screen, Grim. To be clear, Sam, we are talking about an extraction, not killing him. You're up. Show me viable positions for Overwatch. Best sight lines are here and there. Looks good. Grab a suppressed sniper kit. Am I providing cover or am I taking out a target, sir? Charlie, rustle us up some transport, would you? Somebody have blends, panel van? You got it. You didn't answer my question, Sam. You just worry about a viable spot for exfil. Something here. Everyone clear? Let's make this prep quick. Flight deck, we are go for Benghazi. Idemo. Znači, imam ove loadoute, za sad nemam šta, tako da ositan lunch mission. Nemam para da kupim, a i nemam druge loadoutove. Tako da... I ovo je dobro. Grim, give me a sit rep. We've got a problem. I've been pinging my Dobro, contacts on the opet mi ground. se dešava ono što mi Briggs, give a pati visual in uvek, the safe house. a to se zove mali FPS. Ali dobro, živimo s tim, šta ćeš. Uglavnom trebam ići, evo vidite. Znači ovo je koja neka zbrka, brate, gledaj. Ali dobro.
mogu isto vrijeme da hodam ovako Get kad eyes se from the southwest corner of the zaštekam i plaza. onda da okrećem. Moving now. Vidite i sam, znači Graham, ne keep mogu ovdje trying to da reach your uđem, contact. kao Let me know if moramo. you get through. Dobro. Dobro, ovako ćemo proći. Pa Fast sve je and veći, go. ti znam. In the alley. Ćao, čao. Što idem sad ovdje? Aha, znam. Idem okolo njih. Shukran. Idem da se presvučem. Any update from your contact? Negative. Militias everywhere, Sam. Told you this would get messy. Ajmo fišera, brat. A ćemo ih nalupat sam da meni proradi. Ko je već bolje? I'm seeing a lot of militia down there. Moram da nađem Might get loud. Kobina onog We'll keep it quiet as long as we can. Moving to the side. prostaka našeg. Q-sticka, aha. Ko to neće da mi se pritisne, ono zezam malo, ali ne mislim. Take out some points to execute instead of šta? Can't take down. Ovo. Ja sam ga riješio, execute ready. When you're ready to full ovo ono, you can press, ne znam. Gluposti, alt to mark. Targets, the alt. Znači ovako markiram. Dođemo ovdje kao da bude crveno neze. I da sutra lojek sam se ispuca sam. Ja se ne moram učiti. Dobro, ajmo dalje. No time. I'm moving in. ودلوقتي كويسة شوي وكذا على ما أعتقد كويسة تقريبا أنا فهمت هيظبط السير بتعمل إيه ورا؟ أنت بتخطط Ovdje ću zazid. Šta je ovo? Charlie, found a flash drive. Sweet. I'll scrub it for Nešto leads sam on the dobio engineers, let you know what I neki find. dead drop collected I dobio sam $1000. Wow. Yeah, you've got multiple targets ahead. One on the balcony. This Sad će jedan survival stealth doći. approach. Da Go into the upam. room to your right. Out the Sad window ovaj and da se traverse the okrene. ledge. Genijalno, genijalno, dobro. Sad ćemo ovog da take down. Dođi vam. Čuti me. Tako je. Ovo je gotovo, ajmo dalje. Ovo je execute ready. Ajmo ovako ćemo to ovako pokazati. Do not harm civilians. افتكر الاتفاق Ajmo da ih označi. أنت عاوز تخلص من ولا شيء اتفضل أنت Prođi. جبت إيه؟ شوية Ajmo se. To tako je najlakše ispravno za prijeći, probao sam na više načina, ali ovako je najlakše. Eto, ajmo sad. Aha, space znači. Ovdje bi trebalo da se popne. Shatam. Tako. Prozor. Bogu im inače 10 klik također. Ali dobro nema se. Op. Gdje su je tamo? Nosi se, vrati, ja ga pušam. Gle, pa koliko moram da vas pobijem? Čujem nešto, što je ova muzika? A, zbog ovih. Evo, ako sad na tabi imamo zanimljive stvari. Imamo ovaj kao stangan. Pušku, ovo je sticky noise maker. Ovo je sticky kamera koja ispušta gas.
pištolj, naravno non-lederal i lederal weapon, ja ću non-lederal, zašto, valjda se dobije više poena. Night vision i smoke grenade, ja ću uzeti sticky camera, jer to mi je, pardon nisam uzeo, jer to mi je jedna od omiljenih tako gadgeta koji Any Semi sign of ima. our contact? Can't confirm. Roger that. Znam da ovdje ima nešto, da ima neki lik ovdje, a meni je execute slobodan. No, nobody's come looking yet. Mislim, mogo mi biti ovdje Hang on one second. da ovo ovako uvatim pa bi bio slobodan. Dobio sam plus 100 pojena. Working with Ovaj idiots mi je here. tu, ovaj i ovaj dok. We didn't get anything. Ajmo sad. Nije još niko ni vidio što najžešće. To je to. Nice work Ortak, securing the package. dobro. Roger that. It's not him. You confirmed Coben was in here, Briggs. Right place, right build. I assume, I sir. make assumptions when I'm on the ground. Clear? Sam, talk to me. Your contact's been made. He's dead. You got more militia en route. Advise you move out, sir. All right, I need options. Now would be good. Give me a minute. Oh yeah, it's all me, baby. Pass the phone through the ops hat. I can hack this cheap bootleg crap easy. All right, Charlie, I'm patched. Vidio što se ubalo. Okay, yes. Come on, Charlie. Done. Wow, there is a lot of freaky porn on here. We're looking for a location. Right. I traced the call. Pushing the location to your ops hat now. Whoa, not good. It's a police station. Briggs, prep for fast evac. Roger that. Enemy transport dropping hostiles, at least a dozen. Moving now. I'll cover your exit. Ovo je brutalan deo. Da ne baguje, bio bi Pull the blueprint on the brutalniji. police station. Napravim nešto, stvari. Druži, sve je low, sve je off. It's not good. Local militia took it over and fortified it. Coben's our only shot at who's backing the blacklist. We're not leaving him here without him. Briggs, you copy? You keep moving, I'll draw their fire. A ovako ćemo u parkour se pasati. Koji Briggs, you parkour. can't stop them all. Change position. Affirmative. I'm moving out. Sam da prođu ovaj. Sad mogu godno. Mogu godno, pa da. Ajme nisu ovaj exit. Dva valjda ovaj. Dva osveti. To što su? Sad je pravo. Ajmo opet parkour. Sad moram ovako. Koliko čovjek brzo ide, gledaj. I'm uploading a shortcut to the police station. It'll be on your ops hat. Uzet ćemo ovaj restok. Sad. To. Reši, brat. Sad imamo ovo. Otvoreno. To jest imam tu mogućnost. U bog te nisam, ali to uradio. Pomešao sam inače, by the way, dva slova. Kuju. Čuti. Imam još jednog, čekaj ga markiram. Daleko mi je za markiranje. Kako se dropuje? Copy that. Continue the search. Kako se dropuje, brate? Ne veze, ja ću ovo. Polako kad dođe. Kako me ne vidi, frajer? Koliko je? Smotan. Gledaj još jednog tamo. Doći on i malo ćemo sačekat da stajat ću pravi budalu od sebe. Ili možda da stavimo ovu sticky kameru. A tu jeste. I ispustimo ovaj gas. Palko, čovječe, nema to pojma.
I'm getting no response from Mansour. Have you seen him? No sign of him. I'd better go look. Ya Rabbi! A oni me ne traže izgleda, a? Ne isključuje se kamera. Ok, odlično. Odlična situacija. Ovaj ovdje. Ovaj brat ovdje, ovaj dole. Lagano. Znaš šta je drop? Q. Hold. To deactivate. Al, zanima me samo. Šta mu dođe hold kad ja držim? Pazi sad ovo. Znači kliknem i držim pola sata. Nema veze. Pravit će im problema u budućnosti, dobro. Sam da se okrenu. I don't see anything. This isn't working. We should split up. Ajmo. Kaki isn't working, ka šta da se razvojite, bre. Rešavam se. Bukvalno neće, džaba. Ne veze. Ovako parkour majster se penje, razumiješ, nema to obično penjanje i tako nešto slično. Ovo je ovo. Penješ tako i eto ti. Space to climb up, eto, tako. Sam, I'm seeing a high value target. Single digits on Langley's most Ovo wanted. If you skontala je capture dio, him, we'll najdo. arrange for pickup. Evo ga. في حد تاني بيعمل صوت. ولا يهمك. في بس أصوات كثيرة في الشارع. Daj da se. مين هون؟ ده كتير جدا. استنى لحظة. Capture. Doesn't feel like you're Miran. Big and drag. HVT secured. Local authorities are Graham alerted. wants the High best values. Coben. Target neki. Head down towards street level. Got it. Uglavnom to je to, ajmo dalje. لا أنا مش همشي. Trim. افتح الباب ده دلوقتي. ما تضربني. ماشي. أنا جاي وراك. أعتقد إنك Bar jednog u sredi. Nikad ovim putem nisam išao, kontam da je pametniji od svih ovih puta. Hey, come over here. Hold it! We have a man down. We have a man down, znači doći još jedan. Got the casualty. Everyone on full alert. Znam da će ovdje ispod biti njih još, zato sam uzeo. Okay, let's go. Bring it fast! Griješi i časkom i to. Brzo i lagano rešavam, ajmo dalje. Mislim baš nije brzo. Daj da imam za execute spojena. Inače kad ga tako zadavite ili nekako ga uhvatite imate za execute spojena. 20 minuta snimam, sad sam vidio. Nema veze da završimo misiju pa ćemo onda. Mada mogao sam i u part kao razdvojiti pošto su dugačke misije. Ništa, ajde razdvojit ću onda u part. Nastavljamo sljedeći put, to jest, a sve nam je ovo zauzimaće, ali ovo dugačka je. Tako da nastavit ćemo sljedeći put, odnosno to će vam biti druga epizoda, a meni će biti to 20 sekundi. Niste ljudi, to je bilo to što se tiče epizode, mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav!